Inkuru igezweho nanone ni inkuru yemeza neza ko Bujumbura International Airport, iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cyo ku butaka bw'u Burundi hariya i Bujumbura cyamaze kwinjirirwa nanone ku buryo bukomeye cyane n'abataramenyekana bakuyeho systeme, ndetse bisa nkaho iki kibuga kitari mu maboko yabo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubwoba bukomeye cyane, benshi baravuga neza ko ubu tuvugana ari umunota wa 28 iki kibuga cy'indege kidakontororwa n'abasanzwe bagikontororwa. Bisa nkaho systeme zinjiriwe iki kibuga cy'indege nta ndege kugeza kuri ubu ngubu muri iyi minota ishobora kuza kuhagwa, ndetse bamaze gutanga warning, ndetse ku ndege zagombaga kuza kuhagwa bamaze kumenyeshwa neza ko atari bo bari gukontorora iki kibuga, ndetse ko systeme zavuyeho. Ninde wongeye kwinjirira amabanga y'ikibuga cy'indege? Ese bigenze bite? Nubwo babukomeye cyane i Bujumbura, benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zabigizemo uruhare, kuko bivugwa neza ko intwaro ziza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ziba ziri buze gukoreshwa ku butaka bwa Kongo, zikoreshwa n'izi ngabo ziri gufashwa n'igihugu cy'Ububirigi. Aha rero mu 23 benshi ntabwo barasobanukirwa uko ikoresha ndetse nuko yinjirira izi systeme. Ese mu 23 ifite abayiti bakomeye cyane ku buryo ishobora kuba yagira kuri uru rwego, cyangwa se ikorana na bamwe mu bakora kuri iki kibuga mu rwego rwo kugira ngo ize kugenda ishyiraho izi ngamba zisa naho ari z'ubwirinzi. Izi ndege zagombaga kuzana intwaro ntabwo zishobora kuhagera mu gihe hari ibibazo bya hato na hato, ndetse bavuga neza ko iki gisirikare cya 23 aricyo kiba cyashyizemo akaboko, ariko nubwo badasobanura neza uko bikorwa. Inkuru ziravuga neza ko abagenzi benshi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bahawe igice bazajya bakoresha, ikindi gice kimera nk'igihinduwe igice cya gisirikare. Iby'abaturage benshi cyane batanishimiye, bavuga neza ko iki kibuga cy'indege kuhagira serivisi zabaye mbi cyane, ndetse bisa nkaho haba hari n'umuvundo ukomeye cyane bitewe n'ibikoresho bya gisirikare byagiye bihashyirwa, ndetse ibindi byagiye bijyanwa mu bice bitandukanye, ari nabyo byagiye bitwikwa mu bitero bitandukanye twagiye tubabwira. Amakuru rero aravuga neza ko systeme z'ikibuga cy'indege zavuyeho, sibo bari kuzikontorora, abasanzwe bazikontorora. Biravugwa neza ko kandi amabanga ashobora kuza kumenwa, ndetse bikavugwa neza ko ashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Ikibuga cy'indege si ubwa mbere itumanaho rivuyeho, noneho ni ubwa mbere bigeze mu minota 28. Bivugwa neza ko igihe kigeze kuvaho iminota myinshi, nanone cyavuye iminota 26 n'amasegonda 45. Kuri ubu ngubu ibi ni ibintu biba bidasanzwe kugira ngo ikibuga cy'indege kibeho kidafite amakuru, radar zidakora, ibintu byose byahagaze. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwindirirwa gukomeye cyane. 23 niyo babishinja, benshi baravuga neza ko bishoboka, nubwo benshi batabyemera, kuko na 23 ntabwo iza ngo ibyigambe. Ibi rero bikagaragaza neza ko i Bujumbura ibintu bitoroshye. Ndanakubwira neza ko kandi ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuvuga neza ko abarundi bakomeje kugenda bazinaniza, mu gihe aba basoda b'u Burundi bamaze igihe kinini kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwiramanta, bavuga neza ko batagishoboye ndetse guhangana mu gihe badahabwa ibyangombwa nkenerwa by'ingenzi ndetse ngo bitabweho. Nyamara abarundi basa n'abamaze gucika intege, ni mu gihe bimaze kugaragara neza ko nyuma y'uko inama y'igitaraganya Etat Major y'u Burundi yafashe umwanzuro wo kuba yakura aba basirikare kuri ubutaka, hagaragaye ikimeze nko kutumvikana gukomeye cyane. Ese byaje kurangira bite? Ko Tshisekedi yari yabwiye General Neva ko we bazakomeza gukorana, nyamara General Neva nawe akareba kwirengagiza ibyo akura muri iyi deal ikomeye cyane yo kuba yashora abasirikare muri iyi ntambara, maze Tshisekedi akamuhundagazaho ibijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'andi mafaranga, amadolari menshi cyane. Ibyagiye bituma bamwe mu basirikare bakomeye cyane, by'umwihariko umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, benshi bakomeje gushimangira neza ko ashobora kuzahirika ubutegetsi, kuko ntabwo ari guhuza na gatoya n'uyu mugabo utetse iki gihugu cy'u Burundi. Benshi barakomeza kuvuga neza ko General Neva ahadatuje, asa n'uwicariye intebe ishyushye, igitutu gikomeye cyane hashobora kweguzwa. N'ubu ngubu benshi baramushinja ko akomeje kugenda yica bamwe mu bagiye bamenya amabanga ye ndetse n'amanyanga akomeje kugenda akora. Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi yarishwe, benshi babishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi, bashimangira neza ko yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Kuri ubu rero amakuru arakomeza kugenda agaragaza neza ko General Neva adatuje, imigambi yose yari afite yaburijwemo, uretse kuba akomeje kugenda agerageza guhinduranya abasirikare barinda ingoro y'umukuru w'igihugu, abasirikare barinda ibice bitandukanye ndetse no ku nteko ishinga amategeko,
aha hose yagiye ahindura abasirikare kugira ngo hatazagira abaza bagahita bakora ikimeze nka kudeta maze uyu mugabo akaza gusigara nawe ari umusivile cyangwa se ari umusirikare usanzwe. Bivugwa neza ko amakuru akomeza kugenda agera kuri uyu mugabo aturuka mu butasi ari uko harimo benshi cyane mu bayoborana batamwifuza ndetse bagiye bacura kudeta nyinshi cyane igihe gitandukanye, ari nacyo cyatumye mu minsi ishize uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi yarafashe umwanzuro ukomeye cyane wo guhindura bamwe mu basirikare bakomeye cyane akabakura mu nshingano, bamwe bakirukanwa, bamwe bagafungwa, abandi bagahindurirwa inshingano. Ibi byose yabikoze nyuma y'umugambi wari ukomeye cyane wo kumutembagaza ku butegetsi. Uyu kandi Neva perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yivugira kenshi mu ruhame ko ari indyarya abarundi, ko nabo bayoborana bamuryarya ndetse ngo bajye bashaka no kuzamwica. Ibi yabivuze inshuro irenze imwe mu ruhame ndetse bikagaragaza neza ko asa n'utizeye umutekano we. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 bagiye bihanangiriza binyuze mu matangazo yasohoye ndetse M23 agasinywaho n'abayobozi bayo bakabwira General Neva ko ibyo ari gukora byo kohereza abasirikare kuri ubu butaka ari ibintu bibi cyane ndetse bishobora kuzamukoraho. Ni nayo mpamvu iyo habaye skandali cyangwa se ikibazo gikomeye cyane mu Burundi uyu mugabo ahita atekereza M23 bwa mbere kuko azi ko ariyo yabangamiye igihe kinini ndetse igenda imuha warning. Ibi rero nibyo bimushyira ku gitutu gikomeye cyane ndetse kugeza kuri ubu benshi baravuga neza ko abapolisi ndetse n'abasoda bashya ku nteko ishinga amategeko kuri radio na televiziyo by'igihugu ibi byo bimaze kumenyerwa bahindurwa hafi ya buri cyumweru, ibintu biteye inkeke ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo azakomeza kugenda asa naho adafite umutekano kugeza igihe azemerera gukura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bigaragara neza ko benshi mu basirikare be ibingibi ari byo bagiye bapfa bamwereka neza ko ibingibi ari ugukoresha igisirikare mu nyungu ze. Butaka bwa Kongo iki gishobora kuba cyamaze kugenda kigera ku kigero cyo hejuru cyane kuko M23 yakomeje kugenda igaragaza neza ko yifuza Kivu Republique. Kivu kandi kaba igizwe n'ibice bya Kivu zombi ndetse n'ibice binini cyane nkuko bigenda bigaragara, ariko nanone bikaba bisa nkaho ntacyo byahungabanya ku butaka bwa Kongo dusanzwe tuzi. Ibi bice bibiri bya Kivu M23 nimara kubyemererwa nkuko biri muri process, benshi bavuga neza ko bisa naho biri kumara no kurangira, hazaba hari ubutaka bunini cyane buzaba buruta bimwe mu bihugu byo muri Afurika. Ngira ngo murabizi ko Kongo ingana, ariko benshi bakavuga neza ko hazahita haba ikimeze nk'umutekano maze abaturage ndetse n'abandi bamaze guhunga baturuka muri ibice bitewe n'intambara za hato na hato zagiye zihaba bakaba bagaruka, abandi bagiye i Burayi n'ibindi bihugu bakaza gukora ibikorwa by'iterambere babikorera ahangaha bavuka. Ibi rero benshi babitegerezanyije amatsiko. Inkuru nkuzaniye iremeza neza ko izi process zigeze kure kandi ya M23 ibi kandi yamaze kugenda ibyerekananisha yuko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 bamaze kugenda abagaragara habitwara nk'ingabo za leta. Discipline nyinshi cyane, inzego z'ubuyobozi, igipolisi, inzego zibanze kugeza hejuru kuri guverineri, ibi byarapanzwe ndetse bisa nkaho M23 yatangiye gukora ibirango bishya ndetse n'ibindi. Birero benshi bakavuga neza ko bikomeza kugenda bya avantage M23 muri iyi politiki yayo, ndetse dore ko urugamba rwo ku butaka rwo isa n'ubwo yarutsinze nubwo rutararangira. Amasasa kivuga by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru naho ntihabura udutero shuma twa hato na hato, ariko kugeza ubu ngubu M23 iragaragarizwa urukundo rukomeye cyane. Benshi bakavuga neza ko iki gisirikare cya M23 rero gikomeje process, benshi bakabihuza nuko umuyobozi wa MONUSCO ndetse n'abandi bayobozi bakomeza kuza kugirana ibiganiro hariya mu mujyi wa Goma, aho twakita nka headquarter ashobora no kuzaba kapitale ya Kivu Republique cyangwa se umurwa mukuru wa Kivu Republique mu gihe M23. Izi process bivugwa neza ko zigeze kuri 80% hafi 90 zamaze gukunda. Amahanga yamaze kumva filozofi ya M23. Tshisekedi ibi arabisabwa kuko yagiye hakana neza ko M23 ari abakongomani, nyamara byaje kugaragara neza ko ari abakongomani ndetse baherereye mwabira bice bifuza uburenganzira bwabo. Amahanga kimera gukora iperereza, hagiye haza abasuperviseri, hagiye haza abashinzwe amahoro ku isi, abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'indi miryango ishinzwe ibijyanye na diplomasi, baje kuvumbura neza ko Tshisekedi yagiye abeshya kenshi mu manama agiye atandukanye we na Kayikwamba, bagaragaza neza ko ngo batewe kandi batewe ngo n'ibihugu by'ibituranyi, nyamara iperereza ndetse n'ibarura rya
byakozwe byasanze M23 ari abaturage bo muri ibi bice ndetse bisa nkaho bagiye birengagizwa bagashaka kwimwa uburenganzira bwabo, aho Tshisekedi yashaka kubirukana ngo bagiye kwibera mu birunga, ibintu bakomeje kurwanya ndetse bamushyiraho igitutu gikomeye cyane kugeza ubwo bamufatanye iyi migi yombi, yaba Ikivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ndetse bamufatana nyine navuga ko ari ibice binini cyane, imigi ya Goma, imigi ya Bukavu, imigi ya Uvira nubwo baje kuhava, ibindi bice bitandukanye by'ingenzi. Aha rero benshi bakavuga neza ko Tshisekedi asa naho yamaze kumenya neza ikarita ziri gucangwa za politiki na diplomasi, aza gusanga we asa n'ufite ikarita z'ibigarasha ntabwo akigezweho. Ibintu rero biza kugenda bimucanga cyane, ibintu rero birakomeza kugenda bisa naho bitoroheye uyu muvandimwe Antoine Felix Tshisekedi, nyuma yo kumenya neza ko ingabo ze zamaze kugenda zitangira gucika intege, nyuma yo kumenya neza ko zishobora kuzakurwa muri ibi bice zarwaniyemo, zatakajemo ubuzima, zameneye amaraso, nyamara bikaza kurangira M23 ikomeje kugenda ibatsinda mu buryo bwa politiki. Izi ngabo by'umwihariko na Tshisekedi ubwe bagiye bibanda mu gushaka ibikoresho, bashaka izindi nkunga hirya no hino, nyamara birengagiza neza ko bafite kubanza no gufokasinga ku bijyanye no kuba bakubaka ikijyanye na politiki ikomeye cyane. Nyamara M23 yo yarwanaga ifokasinga kuri politiki ndetse na diplomasi ndetse no ku rugamba, kandi byose isa niyamaze kugarika Tshisekedi kuko yagiye yisanga mu mitego isa na M23 yamuteze, akagenda yisanga mu bibazo bikomeye cyane ari guhandoringa bisaba kwisobanura. Yagiye yisanga kandi ingabo ze zarakoze amakosa akomeye cyane nayasaba kwisobanura, kugeza ubwo zarashe mu mujyi wa Goma zikica Umufaransa ukora mu muryango wa UN. Ibi kandi nabyo byabaye isaga ikomeye cyane. Tshisekedi yasabwe kwisobanura, asaba imbabazi, nubwo bisa nkaho benshi bamubwiye neza ko Ubufaransa bushobora kuzamubabaza nyuma yuko abwiciye umuturage kandi wari ufatiye runini abakongomani. Ibi byose byagiye bivugwa ndetse bigaragaza neza ko ku ruhande rwa Tshisekedi hari icyuho mu bijyanye na diplomasi ndetse na politiki. Uyu yagiye afokasinga mu guhangana n'ubutaka ndetse no kurwana, ariko biza kurangira bamukubise icy'umutwe. Ibi byose rero bakomeza kugenda bigaragazwa nuko Antoine Felix Tshisekedi asa naho ari umwe mu bamaze kuba batakarizwa icyizere n'amahanga, maze M23 igasa naho ariyo yakomeje kugenda igirirwa icyizere. Biragaragazwa n'ibikomeje kugenda bisirikira ndetse bigaragazwa n'abaza gusura M23, abayobozi batandukanye barimo na bamwe bo mu Burusiya nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov. Uyu numwe mu bakomeje kugenda bari kuroza bavuga neza ko M23 yakabaye ihabwa umwanya muri force cyangwa se mu gisirikare cy'igihugu. M23 binyuze mu itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare bayo bashinzwe gukoresha ibijyanye n'ikirere, ndetse ubwo birumvikana n'abagurutsa drone kandi bashobora no kuzihanura no bifashishijwe muri tekinike idasanzwe. Bivugwa neza ko ariyo guhanura izi drone zo mu bwoko bwa CH-4, drone mbi cyane ku rugamba. Izi kandi zitandukanye na drone zisanzwe zikoreshwa zo mu bwoko bwa kamikazi, zimwe bazirikaho ibisasu zikaza maze zikabituritsa zigaturikana nabyo. Izi so siko bimeze, izi ni drone ziza zigakurura amakuru, zikaba zarekura ibisasu biremereye cyane, ibibombe, ndetse zigafata namwe mu mashusho n'amajwi, aho ziba zishobora gukoreshwa mu buryo bugera kuri bune butandukanye, yaba kwataka, ubutasi, ndetse no kurasa umwanzi, gukurura amashusho n'amajwi. Ibi byose bakaba babikoresha izi drone. Aha rero niho M23 yatangiye isomo rikomeye cyane, hanura ebyiri muri zo hano Rubaya, ibintu bihita bicika. Ubu tuvuga n'igisirikare cya leta ya Kongo gisa n'icyamaze gucika umugongo binyuze mu matangazo yagiye agaragazwa, aho benshi bemeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane muri iki gisirikare nyuma y'uko izi drone zifashishwaga zimaze guhanurwa. Agahinda benshi bavuga neza ko akenshi gafitwe na Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu usa naho yamaze kujya kuri pressure ku buryo bukomeye cyane. Imirwano yo irakomeje, benshi baragaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibi yari yabikoze mu kugira ngo ingabo ze zize kugira imbaraga zikomeye cyane zice ku butaka no mu kirere, maze zatake M23 muri ibi birombe bya za Rubaya ndetse n'ibindi bice bashaka kwigarurira. Ariko bisa naho bitabakundiye na gatoya. M23 yamanuye izi drone zirashya zirakongoka neza nkuko byakomeje kugenda bigaragara. Nta mapiese y'izi drone washoboraga kubona uretse uduce ndetse n'ubuvungukira. Gusa abazibonye zihanuka bo bitewe n'uko izi drone aba ari nini babibonye ndetse bakoma amashyi bavuga neza ko iki ari igitego kindi.
M23 yongeye gutsinda iki gisirikare cya leta ya Kongo. Induru zirimo ziravuga rero, benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragaza gucika intege nyuma yuko izi drone zihanuwe. Ubu tuvugana Rubaya umutekano ni wose, amahoro arahinda, ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo kwatakisha intwaro zo ku butaka muri ibice byabaguye bitewe n'amadefense akomeye y'igisirikare cya M23, dore ko hamaze no gushyirwaho amabariyeri. Nta musirikare w'igisirikare cya leta ya Kongo ushobora kuza kubona uburyo bumworohera bwo gutambutsa ibikoresho ndetse n'ubundi bufasha shyira bagenzi be basa n'abagotewe muri ibi bice. Ni agahinda ku gisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu. Ibintu rero ntabwo byoroshye. Nanone biravugwa neza ko FDLR na FARDC zaturukaga muri parike ya Virunga, zivugwa ko byari bigiye kuba ibintu bibi cyane mu batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma, kuko humvikanye amasasu menshi cyane, ariko benshi baje gutahura ko ari intare za Sarambwe zari zamaze kujya kuzibira ndetse no kuburizamo ibi bitero bikomeye cyane bya FDLR n'izi wazarendo byaturukaga hariya muri parike ya Virunga bafatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo. Amasasu yavuze iminota 30 gusa, benshi bemeza neza ko imbunda mu minota 15 ya nyuma zavuze zisa naho ziremereye arizo zarangije aba ba FDLR ndetse n'aba FARDC bari bamanutse baje kuhungabanya umutekano w'abaturage batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma uturuka kuri parike ya Virunga. Ibi rero byagaragaje neza ko M23 iryamiye amajanja ndetse ikomeje kugenda yihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo bahanganye ku rugamba. Ndakubwira neza ko nanone muri Kivu y'Amajyepfo ubwo niho twageze, hari kuvugwa imirambo y'abasirikare b'Abarundi. Si inshuro ya mbere si ya kabiri Abarundi imirambo yabigaragaye hafi n'umupaka, benshi bakibaza ababishe, aho bamwe bavuga ko ari M23, abandi bakavuga ko ari amadubu, ndetse benshi bagakomeza kwibaza kuri ibi. Igihari nuko imirambo y'abasirikare b'Abarundi igera kuri 6 yagaragaye, ndetse abaturage bayifotora. Ibintu byababaje cyane leta y'u Burundi. Ibikomeza kugenda bivugwa neza ko ibijyanye no kurunda abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo byo bikomeje kugenda bibagaterera nzamba. Ni mu gihe Abarundi bo bongeye umubare w'abasirikare kuri ubutaka, nubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi atabivugagaho rumwe n'abo bayoborana iki gihugu. Ubu tuvugana ibice bitandukanye bya Masisi kuko bigenda bitangazwa, ahitwa Bukinanyana, ahitwa Gafunyi ndetse n'ahitwa Runigi. Ubu tuvugana M23 yamaze kugenda ihigarurira, mu gihe hari hamaze iminsi igera kuri 4 igisirikare cya leta ya Kongo cyarigaruriye ibi bice. Nkuko tubikesha umuyobozi wa Masisi Emmanuel Ndizeye Rutebuka, uyu kandi akaba yamaze kuvuga neza ko M23 yamaze kugenda yigarurira ibi bice biri muri teritwari yiwe nkuko bigenda bigaragara, ndetse amakuru akagaragaza neza ko ahangaha Masisi, ahitwa Bukinanyana, Gasenyi ndetse n'ahitwa Runigi, ibice bitandukanye M23 yamaze gukora za tombe, ku buryo benshi bavuga neza ko izi nsoresore cyangwa se aba basirikare M23 basoje amasomo Ishanzu ari bamwe mu bamaze gukora impinduka zikomeye cyane, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zo zisa naho zamaze kunanirwa. Nta maraso mashya, barashaje n'abasaza. Intare za Sarambwe zirimo zirakubita zihereye kuri wazarero, zisa naho zigifite amashyagaga. Ibi ndabikubwira, ariko kandi ntabwo nabura kukujyana ahitwa Cyugi. Ahitwa Cyugi M23 imaze kuhafatira abasirikare bagera kuri 4 b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko ari bamwe mu bari bayoboye operasiyo zo kwisubiza Rubaya ndetse n'ibindi bice by'inkengero zaho. Ubu tuvugana ntawaza kumenya aho barengeye, gusa intare za Sarambwe zirabafite. Turaza kumenya byinshi cyane muri iyi nkuru ko operasiyo yagenze, ndetse n'ibyinshi cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugenda kihahombera. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gatoya. Turakubwira n'amakuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo bimeze gute. Amadubu yarwirwanaho izi ngabo z'Abanyamurenge n'Abarundi hariya na FARDC na wazarendo, hari guca uwambaye. Intare za Sarambwe zirimo ziragerageza gukavaringa ndetse zigafasha twirwaneho kugira ngo ikomeze kurwana kuri iyi misozi ya Minembwe. Ibintu birakomeye cyane. Ni inkuru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ahitwa Masisi cyamaze gukora tombe y'uduce dutandukanye, Bukinanyana, Gashenyi ndetse na Runigi ndetse n'ahitwa Rushiha ndetse n'ahitwa na Kigano. Ubu tuvugana rero utu duce twose twamaze kugenda tugaragaramo ingabo za M23 nkuko tubikesha Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi. Iyi teritwari yavuze neza ko intare za Sarambwe zamaze kongera
kwisubiza ibice byinshi cyane byari byaramaze kugenda birekurwa, ndetse nyuma yo ku gisirikare cya Kongo cyabagabyeho ibitero bikomeye cyane bikaza kurangira baharekuye. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo kigaragaza ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko uko urugamba rumeze kugeza ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugenda bikura mu mirwano. Ahitwa Runigiho bivugwa neza ko 23 yahiciye abasirikare benshi cyane muri iyi mirwano yabereye Masisi kugira ngo bigarurire utu duce nk'uko byagiye bitangazwa. Ariko nanone ahitwa Gatoyi ni muri segiteri ya Gatoyi nyine ubu tuvugana naho 23 isa naho hafi ya hose yahigaruriye, ari naho harimo ibi bice bya Masisi nkomeje kugenda nkubwira. Intare za Sarambwe zigaruriye, imirwano irakomeje, ariko igihangayikishije benshi nuko abaturage bongeye kugaragara bahunga ibintu byari bimaze iminsi bitagaragara muri ibi bice. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zishyira abaturage mu buzima binyuze mu bayobozi bayobora aka gace ka Masisi, Rutebuka, uyu nguyu ndetse n'abandi bayoborana aka gace bakomeje kugenda bahumiriza abaturage bababwira neza ko bagomba gusubira mu buzima busanzwe ndetse bagakomeza imirimo yabo. Gusa nanone amakuru aragaragaza neza ko intare za Sarambwe zo zitari kuryama, zikomeje kwa divansinga. Ubwo twageze mu birometero bigera kuri 32 uturutse Rubaya, ahitwa Gakwere ndetse n'ahitwa Kinigi. Ubu tuvuganaho ibiri kuhaba bisa nkaho bitewe ubwoba ndetse bisa nkaho bitigeze bihaba ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Intare za Sarambwe zirimo zirabaga neza nta kinyamuginga abo za leta ya Kongo zirimo ziragerageza kugaruka kugaba ibitero muri ibi bice. Ubu tuvugana hitwa Cyugi niho hamaze gufatirwa abasirikare bakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivuga neza ko intare za Sarambwe zigiye guhita zibanyuruza mu buryo bukomeye cyane. N'abasirikare bivuga neza ko ari bamwe mu bayoboye urugamba rwo kuza kugaba ibitero hano Rubaya. Intare za Sarambwe zamaze kubacakira mu buryo budasubirwaho, ndetse hakaza kugaragara amakuru yemeza neza ko abangaba ari bamwe mu bari bahedinze delegation y'ingabo zaba FARDC ndetse FDLR ndetse na Wazalendo bari kugaba ibitero muri iki gice cyose cya Rubaya hafi n'ibirombe. Ibirometero bari basigaje kugira ngo bagere hafi n'ibirombe n'ibirometero bigera kuri 25. Aha rero niho bafatiwe, ndetse bivugwa neza ko hanaguye abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Gusa benshi bakomeje guhamagarana ku mirongo ya telefone kugira ngo haze kumenyekana icyabaye, kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo by'umwihariko abakuru baze kwisanga mu maboko y'intare za Sarambwe. Bamwe bati ni akagambane. Leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga neza ko 23 ikomeza kugenda yumviriza bimwe mu byo bavuga kuri telefone, aho bemeza neza ko intare za Sarambwe zamaze kwinjirira itumanaho ryabo ku buryo bisa nkaho ikintu cyose bavuze kiba cyamaze kujya hanze mu buryo batifuza. Nanone bikomeje kugorana hakurya mu bice bya Minembwe ndetse na Mikenke. Ubu tuvugana Maduba akomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'abarundi twirwaneho na FARDC nyine nk'uko bigaragara. Izi ngabo kandi z'abanyamurenge za twirwaneho nakubwiraga ko arizo zikomeje kwesurana n'abarundi ndetse na Wazalendo na FARDC muri ibi bice, aho 23 iri kugenda ibafasha mu buryo butandukanye. Haragaragara ibiturika biremereye cyane byerekeza Puezero hafi n'umunara, ariko izi ngabo za twirwaneho Amaduba agakomeza kugenda arekura amasasu menshi cyane yiganjemo aya muri za mbunda ntoya zisanzwe zikoreshwa na twirwaneho, bikaza kubangamira ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo kuba bazamuka ngo bagere hano hafi n'umunara, aho byaborohera gukontorora imihana itandukanye yo mwabiri abice. Ubu tuvugana Madubu akomeje gufashwa na 23 ndetse bagaragaza ubufatanye kuko n'ubundi gahunda n'intego bafite ari zimwe. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma benshi baravuga neza ko nyuma yo kuma 23 yamaze kugaragaza ingamba nshya, uburyo bushya, imikorere mishya, aho yamaze gushyiraho umushahara w'igisirikare, imara kugenda ishyiraho ibisa naho ari nk'ibya leta yuzuye nk'uko benshi babyemeza, igipolisi ndetse n'ibindi. Kandi benshi bakemeza neza ko ubwo bamwe mu bamerceneri cyangwa se n'abandi ba diplomatique bakomeye cyane bashatse kuza ku butaka bwa Kongo banyura ku kibuga cy'indege cya Goma, AFC 23 ikabaterera kashe muri pasiporo zabo, kashe irimo ibirango bya 23.
ndetse ibi kandi bikemezwa n'ubwo umunyamerika James Swane, umuyobozi ukomeye cyane muri UN ndetse n'abayambasaderi ukomeye wa Leta Zunze za Amerika ku butaka bwa Kongo kahamara igihe kinini, nawe ibi yarabikurikije. Benshi bamaze kwemeza neza ko ikibuga cy'indege cya Goma cyamaze gutunganwa amaradari ndetse n'ibindi bikoresho bikomeye cyane ibikontorora ikibuga cy'indege, ibikorana n'umutekano ndetse n'ubwirinzi. Ibi byose benshi bamaze kugaragaza neza ko uyu mutwe wa 23 wamaze kuba wabyestara. Kugeza kuri ubu ngubu hamaze iminsi havugwa inkuru ko 23 ariho inyuza ibikoresho ivuye kugura rwota Masimbi. Ibi rero bikemezwa neza ko ubu tuvugana Goma International Airport, ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, impapuro zo kugifungura ziza gusohoka mu kanya gato. Umujyi wa Goma uraza kugirwa umurwa mukuru wa Kivu Republic, ndetse niyo mpamvu bamwe batangiye kuvuga neza ko 23 yamaze gucangacanga ikarita maze Tshisekedi akaza kuyoberwa uko bigenze. Kugeza kuri ubu ngubu haravugwa ibisa naho ari inzozi mbi kuri Tshisekedi, ariko benshi bemeza neza ko abanyamerika ndetse n'abandi bashobora kuba bagiye kuba bakorana n'igihugu cya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Ubwo no kuvuga Kivu zose hazajya hagaragara indege zigwa ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse indege ziturutse mu bihugu bitandukanye. Kugeza kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko ikibuga cy'indege cya Goma cyamaze kongera gufungurwa mu buryo buri officiel. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cya 23 nubwo kitarasohora itangazo ribyemeza, ndetse hakaza no kumenyekana airlines zizajya zikorana n'ikibuga cy'indege, ariko biravugwa neza ko amasaha make haza gusohoka official communique, itangazo rya nyaryo ryemeza neza ko 23 ironshinze iki kibuga cy'indege ku mugaragaro. Gusa benshi baravuga neza ko ikibuga cy'indege cyamaze gukorwamo uburyo busa naho hari ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere kugira ngo hatazagira uwongera kuharasa, ndetse hongera gukorwamo systeme zisa naho ari izirinda ibisa naho ari ibiturika, ku buryo ahangaha hashobora kuba hari umutekano udasanzwe. Ni mu gihe benshi bari bategereje kuzabona inkuru y'iki kibuga cy'indege cya Goma cyari cyangijwe mu mirwano ikomeye cyane yahuzaga umutwe wa 23 n'igisirikare cya Leta ya Kongo, ari naho hafatiwe abahibu benshi cyane ndetse n'abacancuro benshi cyane bagaragaye muri iyi mirwano. Kugeza kuri ubu ngubu, ubu tuvugana rero inzira igiye kongera ibe nyabagendwa. Ubu tuvugana umujyi wa Goma ushobora kuba ugiye kuba umwe mu mijyi ikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko amabuye y'agaciro acukurwa Rubaya n'ahandi azajya anyuzwa ahangaha i Goma International Airport kugira ngo yoherezwe aho agomba koherezwa. Ibi nabyo bikaba biza gufatwa nkaho ari ikintu kiri buze korohereza 23 mu bijyanye n'ubucuruzi. Ubu tuvugana rero benshi bamaze kugenda baca amarenga ko ikarita za politiki zacangacanzwe, ndetse Tshisekedi aza kwisanga yafashe ikarita twavuga ko ari izidafite agaciro kuko yamaze kugarikwa mu buryo bwa diplomasi, ndetse benshi barakomeza kumuhora ndetse banamushinja ko ari umwe mu bagaragaje umuhate muke wo kuba yakongera kuba yakunga 23 bagafatikanya kuyobora iki gihugu, ndetse akaza kubashyira mu gisirikare cye, ariko yinangiye umutima. Bisa nkaho amahanga yose yamaze kugenda amutera umugongo. Niki cyatumye 23 benshi bayigirira icyizere, ndetse kugeza ubwo n'imiryango ishinzwe amahoro ndetse n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ikomeza kugenda igaragaza neza ko abaturage batuye mu bice 23 kontorora babayeho neza, ndetse nta kibazo na gitoya. Abiga bariga, abajya mu mirimo bayijyamo, ndetse hagaragaye igisa naho ari nkaho uyu mujyi wa Goma wamaze kuba ufatwa nk'umujyi ukomeye cyane, kuko benshi bavuga neza ko uburyo bwa serivisi ndetse n'uburyo bw'umutekano bitandukanye n'ikindi gihe kigeze kibaho. Igipolisi kirakora ndetse ku buryo bugaragarira buri wese kurusha Kinshasa. Kugeza na n'ubu hakigaragara imyigaragambyo benshi bavuga neza ko ituruka ku miyoborere mibi ya Tshisekedi. Ubu tuvugana Tshisekedi akomeje kugenda agerwa intorezo, ndetse na bamwe mu batavuga rumwe n'ingoma ye bakomeje kugenda babigaragaza badaciye ku ruhande, berekana neza ko perezida w'igihugu cyabo iyi manda arimo ararangiza atigeze agira na kimwe abakorera mu bikorwa bijyanye n'iterambere.
igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kuba cyakira ubutumwa bukomeye cyane. Ni ubutumwa bivugwa neza ko Tshisekedi ibyo yakoze byose bishobora kuba bigiye kumubana imfabusa. Ingendo yakoze, amagambo yavuze byose byamaze kugenda biba imfabusa. Ikimugarutse ni iki? Ni nyuma y'uko uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye yitabira ibiganiro by'amahoro bigamije kubahuza na AFC M23 ngo maze bagire ibyo bahurizaho, maze amahoro yongeye kugaruka, ndetse aba baturage babarizwa muri Kivu zombi nabo bongere gufatwa nk'abaturage bo ku butaka bwa Kongo, maze AFC M23 ibe yahabwa ibice byayo. Ibi dore ko byo bitanatindwagaho, ahubwo bavugaga neza ko baza guhuza force abasirikare b'igisirikare cya M23 bakaba bajya mu gisirikare cya leta, ndetse n'abayobozi ba M23 bakaba bagira imyanya imwe n'imwe bahabwa mu butegetsi bwa Kinshasa. Ibi Tshisekedi yarabisinyiraga kandi akemera ko aba ari abaturage ba Kongo, ariko yageraga i Kinshasa bigahita bihinduka, agahita atangaza amagambo akomeye cyane ndetse atandukanye n'ibyasinyiwe, nyamara yabisinye abireba. Ubu rero nibyo bimukozeho. Bamwe baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kwakira ubutumwa bukomeye cyane. Sanctions, ibihano birimo birategurwa, ariko uretse igisirikare ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Kongo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugeza kuri ubu ngubu benshi baremeza neza ko yamaze gusa naho yitangiriye itama nyuma y'uko amenyeshejwe na Leta z'Ubumwe za Amerika ko ibyo kwica amasezerano ndetse n'ibiganiro by'amahoro yakomeje kugenda akora bigomba kumugaruka. Uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kumenyeshwa neza ko isaha ku isaha ashobora kuza kwakira bumwe mu butumwa butari bwiza, nk'uko bamwe bakomeje kugenda bivuga bushobora no kumutumiza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC. Diru zose ndetse zari zifitanywe n'igihugu cya Kongo ndetse na Leta z'Ubumwe za Amerika, Donald Trump yamaze gusaba ko ziza kuba zikansaringwa, ndetse maze M23 yakumva ibishoboye ikaba yakongera kwa advancing igafata ibice yari yaravuyemo, nyuma y'uko Tshisekedi agaragaje agasuzuguro gakomeye cyane yasuzuguye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho benshi bavuga neza ko uyu mugabo byamaze no kugenda abimukoraho. Kugeza kuri ubu igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kigaragaza ibisa naho ari ibimenyetso by'uko ibihano ibyo ari byo byose gishobora gufatirwa bishobora kuza kugira ingaruka, kuko byonyine abasirikare b'u Burundi basabwe kuba bava kuri ubutaka bwa Kongo bakashira burundu, byonyine bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo, kugeza ubwo benshi cyane batabitekerezaho, ndetse bakagaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora kuba gifite abo cyishingikirijeho. Kugeza kuri ubu biravugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ntawe gifite gihanze amaso uretse leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi nayo irashinjwa gushuka ndetse no kugomura Tshisekedi, dore ko inshuti ye magara perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we benshi bemeza neza kumugira inama yo kwanga gukurikiza amasezerano, nyamara akaba nabyo byamaze kumugiraho ingaruka. Mu minsi ibiri ishize perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiriye uruzinduko i Kinshasa, aho bivugwa neza ko byari ibiganiro bikomeye cyane ariko birimo amahane menshi cyane, aho banemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yasohowe i Kinshasa ahaberaga ibiganiro igitaraganya, nyuma y'uko yakomeje kugenda yibutsa Tshisekedi ko hari amadolari menshi cyane agomba kumuhereza bitewe n'amasezerano bafitanye yo kumuha abasirikare. Maze minisitiri w'ingabo wo ku butaka bwa Kongo yibutsa General Neva ko ibice byose ingabo ze zagombaga kurinda n'ubundi byigaruriwe, ndetse ko ari we wagiye ujya inama mbi kugeza igihe M23 yigaruriye imijyi ikomakomeye. Ndetse ibi byose byatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho arakaye, ndetse habaho guterana amagambo na perezida w'igihugu cya Kongo. Ibyo benshi bemeza neza ko perezida w'u Burundi yasohowe ndetse atabwiwe igihe, ndetse niba kuko amafaranga yarasigaye azahabwa mu bijyanye no kohereza abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo. Irangira rya Tshisekedi rishobora kugendana na Neva nk'uko bakomeje kugenda babica mu marenga. Uribaza ngo byagenze bite? Ni nyuma y'uko Tshisekedi yari yarasezeranyije amahanga ibihugu birenga 3 ko azabiha amabuye y'agaciro, ndetse ngo yiganjemo koruta nimero ya mbere ibarizwa za Rubaya, akabivuga neza azi ko igisirikare cye cyamaze kwirukanwa Rubaya, ndetse n'umwaka urenga hagiye kuzura imyaka 2, ibi kandi akabikora
kubikora yerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cye bafite ibirindiro bikomeye cyane bibarizwamo amabuye y'agaciro, ndetse ko nibamuha bimwe mu bikoresho by'intambara, ibikoresho bikoreshwa muri intelligence cyangwa se ubutasi, ndetse n'ibindi birimo n'abasirikare, ko nabo bazaza bakicukurira bakajyana. Ibi yarabivuze, nyamara haje gukorwa iperereza by'umwihariko ku ikubitiro habanje Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanga ibirombe byose Tshisekedi yatanze muri liste y'ibyo agomba gutanga nk'ingurane y'ibikoresho bya gisirikare n'ubutasi nta na hamwe ingabo ze zifite. Ibi nibyo byahise bituma Amerika isa nayo imutewe inyuma. Kimara kubona bigenze gutya, yigira inama yo guhita atangira gukora ibitero biremereye cyane. Murabizi ibitero rurangiranwa bimaze iminsi byibasira ibice bya Rubaya mu cyumweru gishize, ndetse n'ibitero bya drone mu byumweru bibiri bishize. Ibi byose M23 irabinitarariza, dore ko byari bigamije ngo kwisubiza ibi bice ndetse akabona icyo ashyira ku meza kugira ngo abone uko asaba ibyo agomba gusaba. Nyamara byaje kurangira M23 itamwemereye na gatoya, ahubwo ihita imusubirana inyuma, na bimwe mu bice yari afite mu birometero birenga 35 hafi 40 barabimwambura. Ahangaha kandi igisirikare cya Leta ya Kongo cyanahatakarije zimwe mu ntwaro ziremereye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa, ndetse izindi zikaza gutwikwa. Ubu tuvugana Tshisekedi kubona neza ko imigambi ye yose yabaye impfabusa, ndetse M23 kuyambura ibi bice bisa naho bidashoboka nk'uko byagiye bitangazwa, ndetse na M23 binyuze mu muvugizi wayo kugeza kuri ubu ngubu Lawrence Kanyuka wavuze neza ko kuba Tshisekedi yashaka kwigarurira ibice bya Rubaya akoresheje imbaraga za gisirikare ari nko kurota bitamukundira. Ibi rero Tshisekedi nawe banze yaricaye agashyira ubwenge ku gihe, nyuma y'uko yagiye agirwa inama na Perezida w'u Burundi wamubwiraga neza ko bagomba gufatikanya bagahatana maze bagatsinda uyu mutwe w'inyeshyamba, maze igihugu cye kikongera kikagira umutekano, nk'uko bagenda bitwaza ko M23 ariyo yababujije umutekano. Nyamara ibi ngibi Perezida w'u Burundi yabimubwiraga nawe ari kuri target y'uko aya mabuye y'agaciro ingabo ze nazo zizaba zihabarizwa zikajya zikururaho nk'uko byari mu masezerano bagiranye. Nyamara bisa nk'aho uyu mugabo uteretse u Burundi yashutse Perezida w'igihugu cya Kongo kugeza ubwo ubu yamaze guhindura ibitekerezo. Perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi asa naho yabonye neza ko ibijyanye no kurwana atabishoboye, ndetse na politiki nayo gukina izi karita bisaba ubwenge ndetse n'ubuhanga budasanzwe utaza kwisanga wamaze kugwa muri manka. Ibi rero nubwo benshi bavuga neza ko yisamye yasandaye, asa n'uwatangiye gutakambiramo M23 ariko akabikora mu buryo buri indiregite bitewe n'isoni n'ikimwaro nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa. Bamwe bati Tshisekedi yakomeje gushukwa n'u Burundi, ndetse bumwereka ko buzamufasha ibishoboka byose na bimwe mu bihugu bitandukanye, ariko ntacyo bamufashije. Kuri ubu asa naho yatangiye kongera gutakambiramo M23 ngo babe bagira ibyo bongera kwicara ngo baganire. Ibi ni mu gihe Tshisekedi yagiye yumvikana kenshi avuga neza ko atazicarana n'ibitente. Ibitente ubwo yavugaga ngo ni ibipupe yitagamo M23, ngo ahubwo azicarana n'ababafasha akaba ari baganira. Nyamara ubu tuvugana Tshisekedi ari kugenda anyura mu bahafi be ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu kugira ngo baze kumufasha kumvisha M23 ko igihe kigeze ngo intambara irangire, bicare ku meza y'ibiganiro barebe icyakorwa, nibiba ngombwa bafatikanye kuba bayobora iki gihugu cya Kongo. Benshi barabyumva bakavuga ko ubu noneho yamaze gushyira ubwenge ku gihe, nubwo uyu mugabo atari ubwa mbere avuga ibintu hashira amasaha makeya cyangwa se bwacya akagaragara mu ruhame yabihinduye. Icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika inamuhora kugeza ubu, kuko ibyo yasinyiye mu masezerano ya Washington yakomeje kutabyubahiriza na gatoya. Uyu mugabo bamwe bavuga neza ko M23 nayo igeze igihe cyo kumwiryaho ndetse ikamugora ku buryo bukomeye cyane, kuko yanze amasezerano hatarameneka amaraso y'aba basore n'inkumi babarizwa mu rwego M23, nubwo atamenetse bonyine n'ingabo za Leta ya Kongo arizo ahubwo zahashiriye ku bwinshi. Kuri ubu rero benshi bakavuga neza ko M23 nayo ishobora kuza kumugora ikamushyiriraho amananiza. Aho bigeze aha bisa nka M23 itifuza ngo kuba yashyirwa mu gisirikare cya Leta ya Kongo ngo ibe yahabwa imwe mu myanya mu bice bisanzwe nyine ari inzego z'ubuyobozi, ahubwo bisa naho ifite ikintu gikomeye cyane iri guharanira, nk'uko byagiye bitangazwa na General Sultan Makenga wagiye avuga neza ko gahunda ari ugukuraho iyi leta.
Tshisekedi rero yanze kumva mbere mama 23 ubu yamaze kuzamura confidence cyizere ni cyose nyuma yo kubona ko yagiye ifata ibice bitandukanye irabona neza ko n'ubutegetsi yabuhirika cyangwa se itanabuhirika hakaba habaho icyo gufata ubutaka yafashe ikaba yashaka uko ihagira ibice byayo ndetse ikaba nka leta yigenga nk'uko byakomeje kugenda abinugwanugwa. Perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto ndetse na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence nyiricyubahiro General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi. Abagabo bombi abakuru b'ibihugu bamaze kugenda basa naho batangiye guseba gukoresha iyi mvugo sinzi niba ari ibyanyabyo ariko guseba ni ibintu bisanzwe. Ubu tuvugana aba bagabo yaba nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ubu batangiye kugenda basa naho batsindwa mu buryo bwa diplomasi na politike. Bamwe batangiye kuvuga neza ko nubwo muri politike ngo ukuri kutabamo ariko mama 23 yagumye gukuri none kumaze kugenda gutsinda. Benshi bagiye bavuga neza ko Tshisekedi yagiye ashukwa na leta y'u Burundi byanemejwe mu minsi ishize aho minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse yatangaje amagambo akomeye cyane uyu Bemba aho yavuze ko abasirikare b'u Burundi ntacyo bafashije Kongo uretse kuyigambanira ikaza kwamburwa uduce. Ariko benshi siko babibona ko bavuga neza ko iyo abarundi bataza kuba ku butaka bwa Kongo biba byaragenze ukundi. Ariko kandi u Burundi by'umwihariko perezida w'igihugu cy'u Burundi agashinjwa kuba ari we wagiye ushuka perezida w'igihugu cya Kongo muri imwe mu myanzuro ikomeye cyane harimo nimaze gukora kuri Tshisekedi kuri ubu ngubu uyu General Neva yigaramiye mu Gitega hariya aho abarizwa. Ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yamaze kumva inkuru ikomeye cyane iri guturuka mu butasi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko hagiye gushingwa leta. Ni leta yigenga igomba gukorera mu bice 23 yigaruriye no kuvuga ko ari Kivu Republic nk'uko mwabivuga ariko noneho irindi zina ryaje benshi baravuga neza ko ryo rishobora no gukoreshwa dore ko bari kuriha amahirwe Volcano Republic bihwanye nuko uyu mutwe wa FCM 23 waturutse mu birunga aho bari barirukanwe ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana rero iri zina naryo ryatangiye kunugwanugwa mu mazina ashobora gukoreshwa ndetse akaza kwifashishwa muri ibi ngibi bisa naho ari ugukora leta yigenga nshya. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aya makuru kikimara kuyamenya yahise amenyeshwa bamwe mu nzego nkuru z'igisirikare ndetse n'inzego nkuru z'igihugu maze Tshisekedi akimara kumva inkuru ahita yongera guhamagara perezida w'igihugu cy'u Burundi nubwo amushinja ko yamugiriye inama zisa naho zitigeze zimufasha kuko kuva intambara yatangira perezida w'igihugu cy'u Burundi niwe wagaragaye nk'umujyanama mukuru wa perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko imyanzuro yose yamugiriye mu inama harimo iyo kugenda yanga ibiganiro by'amahoro na mama 23 kugeza ku masezerano ya Washington byose na n'ubu byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa by'umwihariko no ku gisirikare bitewe nuko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi asa naho yagiye ababwira ibitandukanye n'ibiri kuba bikaza gufatwa nkaho ari ubweskuru. Ariko benshi bakemeza neza ko nawe atari yanze ingabo ze ziri kwatikirira ahubwo ariko yabonaga bigomba kugenda. Ubu tuvugana Volcano Republic mbibutsa ko mama 23 yaturutse muri paruke ya za Virunga hariya mu birunga aho bamwe bavuga neza ko aba basirikare b'uyu mutwe wa 23 naho bakuriyemwe mu myitozo myinshi cyane mbere yuko batangira ibi bikorwa kuko byagaragaye neza ko bari bamaze gutereranwa ndetse birukanwe ku butaka bwabo ndetse Tshisekedi akaba yaravugaga neza ko atari abakongomani. Ubu rero byamaze kugenda byemezwa Tshisekedi ashobora kuza gutakaza igice kinini ndetse cyiganjemo ikibarizwamo imwe mu mitungo yo munsi y'ubutaka y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu haracyagaragara ibisa naho ari ibitendo bikomeye cyane biri kugenda binyuranyuranamo ariko kandi ibitendo biri kuba mu mirwano ikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko ari uburyo mama 23 iri gukoresha kugira ngo uduce tukirimo izi ngabo z'abarundi ndetse na FDLR Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ibanze ikubure isakumbe maze ibamare mu nzira mu gihe
turufu iri kurya kuri ubu ngubu ari ugukoresha ubwenge, ndetse politiki yo ikomeje kugenda ihengamira ku ruhande rwa Tshisekedi. Bisa naho byamuremereye cyane. Tshisekedi ntari kumenya aho ikarita ziri gucangirwa, ndetse nawe ari kugenda amenyeshwa ibisa naho ari biri kumugiraho ingaruka, kuko kugeza kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora no kuza gufatirwa ibihano mu buryo bishobora kunyuzwa mu bihano bifatirwa perezida w'iki gihugu bitewe no kwangiza amasezerano ya Washington, ndetse akaza kwihinduka Donald J. Trump ndetse n'abandi banyacyubahiro barimo na perezida w'igihugu cy'u Rwanda bari kumwe ubwo basinyaga aya masezerano. AFC M23 yategetswe kugira ibyo yubahiriza, ariko bisa nkaho yabikoze ku kigero cya 90% kuko yarekuye bimwe mu bice, dore ko yanahereye ku mujyi wa Uvira irekura ibindi bice biwukikije. Ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeza kwinangira umutima ku itegeko rya perezida w'iki gihugu. Bisa nkaho rero hakomeje kugenda havugwa ibisa naho ari uko Tshisekedi ari gutungurwa n'imyanzuro ikomeye cyane ari kumenyeshwa, ndetse akaza kubona ko politiki yamaze kumuhengamiraho, ndetse diplomasi yakomeje kugenda isa naho iri kumugonga. Uyu mugabo kandi benshi baravuga neza ko yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki ndetse no mu buryo busanzwe bwa diplomasi, ariko nanone ku rugamba naho ngo yamaze kugarikwa, aho benshi bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we wagiye umugira inama. Benshi bavuga neza ko atari za nyazo. Ngiye kukubwira byinshi cyane ku rupfu rwa Omega. Bivugwa neza ko apfuye mu rukerera rw'uyu munsi nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. General Omega ni muntu kibisi byongeye kujyamo, ni umuyobozi wa FDLR, umwe mu bagome bakomeye cyane bagiye baha amasomo ya gisirikare ndetse akayobora ibikorwa bitandukanye by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Uyu kandi yagiye agaragara avuga amagambo akakaye akomeye cyane abiba urwango, amagambo arimo amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo ku buryo bukomeye cyane. Uyu mugabo kandi akaba umugome cyane nk'uko abo babanye bagiye babivuga. Uyu kandi yagiye avugwaho byinshi cyane, benshi bagiye bemeza neza ko uyu mugabo yishwe ndetse n'abakomando ba 23 muri operasiyo Karabutaka, ndetse ariko benshi bakemeza neza ko uyu mugabo nta murambo wigeze ugaragara. Niki kihishe inyuma y'ibi ngibi? Kuba nta murambo wa General Omega wigeze ugaragara, benshi bagiye bavuga ko uyu mugabo ashobora kuba atarapfuye, ariko bamwe bagakomeza kugenda bavuga neza ko intare za Sarambwe zamucakiye zishobora kuba zinamufite. Byose ni byagendaga bivugwa ariko bidafite gihamya, kuko M23 ntabwo yigeze igira icyo ibivugaho. Bamwe bakavuga ngo Omega ariho, abandi bati Omega yarapfuye, abandi bati umurambo wa Omega uri hehe ko tutawubonye ngo twishime ko yapfuye, yari yaratuzengereje. Ubwo nyine ni bamwe mu bo FDLR yagabagaho ibitero hariya ku butaka bwa Kongo, biganjemo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda hariya za Masisi ndetse n'ahandi. Bose bagiye bavuga ko bari bakwiye kubona umurambo wa Omega maze bakaza kwemera neza ko yapfuye, ariko abandi bakavuga neza ko ibi ngibi ashobora kuba yaranafashwe ari muzima, ahubwo akaza gusobanura byinshi cyane ku bijyanye n'ubugome bwe. Ibi nta wabihamya, ariko amakuru azindutse avugwa, benshi baravuga neza ko Omega ashobora kuba aribwo yagiye yapfa mu mirwano ikomeye cyane. Amakuru aravuga neza ko uyu mugabo General Omega yaba yaguye warikare nk'uko bamwe babivugaga, ndetse aho yari afite hasa naho ari ahantu hikingiye ndetse ahantu hakomeye cyane, yararinzwe n'izi ngabo za FDLR, aho bivugwa neza ko na Tshisekedi yasaga naho yamaze kumukingira ikibaba. Uyu Omega wakoranaga n'igisirikare cya leta ya Kongo umunsi ku munsi, ariko kandi akaba umuyobozi wa FDLR. Bamwe baravuga neza ko ashobora kuba yagiye yapfa nubwo bitaremezwa. Ntabwo wakandagaza ngo uvuge ngo Omega yapfuye ryari ndetse yaba yaraguye he. Ibi byose byagiye bivugwa ariko ntihaboneka gihamya. Nibi rero benshi bamaze kugenda babyemeza, ariko amakuru uko agenda asohoka turaza kugenda tubimenya, tumenye niba hari uwabonye umurambo w'uyu umugome Omega. Kumwita umugome nibyo benshi bagenda bavuga ndetse bagenda bagaragaza nkaho ari umwe mu bari bahereye
baredinze ibikorwa bya FDLR bikomeye birimo ubugome ndengakamere, bose bakisha mu mutaka w'igisirikare cya leta ya Kongo. General Omega ubu tuvugana bamaze kwemeza neza ko yaguye Walikale muri operasiyo ikomeye cyane yakoreweho n'ingabo za M23, dore ko izi ngabo za M23 zari zaranze gucogora uyu mugome ndetse ufite ingengabitekerezo, dore ko bavuze neza ko ari wakomeje kugenda amotiva umutwe wa FDLR wakomeje no kugenda ugaragara muri ibice bya Walikale. Byari ibitero bikomeye cyane bivuga neza ko byakozwe n'itsinda ridasanzwe ry'abasirikare bo muri AFC M23 biganjemo abasore bakiri batoya bari bakoze operasiyo ikomeye cyane igamije kuba yafata uyu mugabo, ndetse bamufashe Bumaduru akawa mugani, aho benshi bavuga neza ko yari afite n'ingabo nyinshi cyane zabanje guhangana n'uyu mutwe wa AFC M23 udasanzwe mu gisirikare cyawo. Aba special force ndetse abakomando bakomeye cyane no bifashishijwe, biza kurangira bivuzwe neza ko uyu mugabo yarashwe, ariko kandi amakuru nibwo agisohoka ntabwo biramenyekana niba kuko umurambo we wagaragaye, niba AFC M23 yawutwaye cyangwa niba wasigaye. Kandi ikindi AFC M23 nta kintu na kimwe irabivugaho, nta kintu na kimwe iratangaza. Ni nayo mpamvu tugomba kubanza kubaza izi nkuru bimwe mu binyamakuru byo muri Kongo bisa naho bitavuga rumwe na leta ya Tshisekedi, nibyo byatangiye kugenda bibivuga, ariko kandi benshi batangiye kugaragaza neza ko bamaze kugenda bemera ukuri kw'ibingibi, kuko bisa nkaho uyu mugabo nubwo bivugwa ko yapfuye ntabwo yigeze hagaragara umurambo we. Benshi baravuga neza ko n'ubu rero bari bubyemere babonye umurambo we cyangwa AFC M23 ikaza kugira ikitangaza ku kuba yaba yakoze iyi operasiyo biri kuvugwa ko yakoreshejemo n'imbaraga z'umurengera nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ni ibintu bikomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Ese biraza kumera gute? Izindi nkuru zigezweho ziravuga neza ko igisirikare cy'aba M23 kiri mu operasiyo atandukanye ayo kwirukana ingabo z'abarundi mu bice nka Irundu ndetse na Pwezero n'ahandi. Ubu tuvuga n'ibiturika byo biracyaturika, ndetse abarundi bakomeje kubangira amaguru ingata bakirukanka amasigamana. Igisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze kudekarara ko hari abasirikare benshi cyane baburiwe irengero. Benshi bakibaza uko byagenze. Biravuga neza ko hari abasirikare benshi cyane bari barashyizwe hafi n'imipaka u Rwanda ruhana n'u Burundi. Aba kandi byagiye bigaragara ko bahashyize ndetse n'intwaro ziremereye nk'uko byagiye bigaragara. Ibi kandi ntabwo ari ibintu byari bihishe, kuko byagaragarira buri wese ko Burundi hafi n'imipaka kandi nafunze bamaze kuhashyira ingabo, umutekano wakajijwe. Ibi rero bigahuzwa nuko benshi bari bamaze igihe bavuga neza ko u Burundi bwagiye businya kuzatera u Rwanda. Byanivugiwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ubwo yarari mu mbwirwaruhame hariya ku butaka bw'u Burundi, avuga neza ko nawe azaca mu Kirundo ngo akambuka agera mu Bugesera ngo atera u Rwanda kugera i Kigali ngo bitazamugora. Ibi yabivugaga, nyamara benshi bakabifata nka burage. Haje kuvumburwa ukuri ko igihugu cy'Ububiligi aricyo cyamushukaga, ndetse byaje kurangira bidakunze. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi umugambi yarawuhinduye, ndetse aza kugaragaza neza ko ibingibi asa naho yabivuze atabitekerejeho nyuma y'igitutu gikomeye cyane cy'ibihugu bibanyi by'u Burundi, harimo igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Kenya. Yoweri Kaguta Museveni perezida w'igihugu cya Uganda ndetse na William Ruto w'igihugu cya Kenya, bose mu bihe bitandukanye ariko byegeranye bahamagaye perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira neza ko ibyo ari gupanga nabigerageza byonyine azisanga intambara iri kurwanirwa i Bujumbura, kandi ko bazamubona yambuka umupaka ari guhungira mu gihugu cya Tanzania. Ibi rero benshi bamubwiye neza ko Ububiligi buri kumushuka, dore ko yari yamaze no kubusaba ngo zimwe mu ntwaro zigezeho zirimo amadrone ndetse n'ibitero nizo gukoresha ibitero byo ku butaka. Ibi rero byose ngo hari ibyo bari batangiye kumuha, nubwo byaje kurangira bitwitswe ndetse bigashya bigakongoka. Ibi si byo ngiye kwinjiramo, twarabibabwiye. Kuri ubu rero ibura ry'abasirikare niryo rikomeye cyane nyuma y'uko bari barashyizwe ku mipaka byatega